나한테 티켓 꼭 사리다. 나 와줘. con giang không có số của chị sao này tăng nó block mắc khai tăng block mắc thì sẽ để tăng block mắc tụi ní nó làm block khai nó sự block khai là sao nó sự block khai là sao nó sự block khai lẽ khai block khai chỉ cái sao lá nó block khai có bố à mà chỉ biết block khai tuần thì ai khi ni ăn là nên Ê, lông khả năng cái là nạt thọ. bố cũng sung sát đắm khai của sao sung giật lúc đi ăn một xung nó một xung bỏ lá xìa đấy cái sao ăn thì hay cái cốc sai trong bò anh nó có tại ba anh Islam nó sẽ có khai bò ăn thì cái xung hơi trong gỗ tại nó có problem ngay trong gỗ aku nó xung nó sana hay beli kah mah hamia teman ibu nengan nó jual jaga trong bakun kusia hari ini besar ceneng perenggar di tar pada nengan pereng di nggak suka hamka tangga bunyi besar hamia ni pun kau ya baru nunggu show karena nunggu hamia ni cuma no cuma yo tangga putri trong nó tangga putri mah tong sabar jauh putri trong sabo jauh putri trong tani putri nane tamne a putri mah bayi nengan kau masih coba adi nu nengtani blog angko kita ini yang putri tamne di sini baru tu kita lagi kan ane putri dua di no đi trong cái sự sao trong sade nó sai putri nang ta đi trong khe ada di tata mah tongsa putri roba ni tamah tongsa an bosa coka ni kenya le ang ba an salah coka ni kenya le ang ba các cái thay phần đi yang tam nó bunyi dor kan asa bunyi besar putri trong nó ro bonus tu gara di segang bonus tu gara di bonus tu gara di ozaga wo tabo ozaga wo tu gara bahasanya pada tongkol kalian sudah tam payang dong sa Aku lebih nomor segede. Apa sih kayak gitu nó call khai chale mẹ để tam bừng cái sao rồi 진짜 뭐라 감자 운이 사자기 똥퍼 난 애기나고 뭐라 감자 운이 사정자 mana darah hantu mana darah ini kok salahnya rok batang ke hamza un이 사자 똥퍼서 tabu darah sih himlasa botang je boha anu personal pan sai ma bile botang ga so bo ho nu gusti ni bungkini prota thanga bo sai jongnya nang aba hai ne ini dan kita an selalu kol khayam ti heke sana no ini apa ngorok sini jak nang da, nong ni. Ini jak no ani cousin no bro. sekarang bo saja bo pas sai ma grab le bo bunyi prota thanga je sekarang hai rai sa